I kada su mnogi pomislili da je dogovor o spomeniku na pomolu, dogodio se preokret. Nakon nekoliko najozbiljnijih upozorenja iz Beograda od najviših državnih zvaničnika, jutros nešto pre 7 sati jake snage žandarmerije opkolile su centar Preševa i u roku od samo nekoliko minuta uklonile spomenik palim borcima bivše oslobodilačke vojske Preševa, Medveđe i Bujanovca. Naoružani i u specijalnim vozilima motrili su pažljivo na zgrade i brda u okruženju, dok su radnici za manje od 1 minuta spremili spomenik za transport i počeli utovar u kamion. Spomen ploča nije imala vidljive znake oštećenja. O važnosti operacije govori i činjenica da ju je lično nadgledao prvi čovek srpske žandarmerije Bratislav Dikić, ali i predstavnici medija koji su celu noć proveli u iščekivanju da se nešto desi. Iako pristup centru nije bio zabranjen, tek poneki građani su gledali kako nakon 2 meseca odlazi spomen ploča. Nešto posle 7:30 operacija je bila završena, a konvoj specijalaca, kamiona i bagera napustio je centar Preševa. Ubrzo se pojavio jedan od komandanata rasformirane oslobodilačke vojske Preševa, Medveđe i Bujanovca. Ja sam počeo da idem u džamiju, da se klanjam. Nisam mi dozvolili. I vratio sam se kući. Građani sa kojima smo razgovarali bili su zatečeni činjenicom da je uklonjena ploča koja je nosila 27 imena poginulih u uniformi oslobodilačke vojske Preševa, Medveđe i Bujanovca. Došli su brojni pripadnici žandarmerije, pitali su me ko sam, a ja sam rekao da sam obezbeđenje u opštinskoj zgradi. Uleteli su unutra i počeli da sklanjaju spomenik. Sklonili su nešto što je sveto za nas. To su naša braća, naši drugovi i junaci. Njihova imena su bila tamo. Spomenik je uklonila sila, a to nije pravda. Sporni spomenik postavljen je u novembru prošle godine. Rok srpskih vlasti za njegovo uklanjanje istekao je 17. januara, za kada je bila zakazana nova runda pregovora Beograda i Prištine. Međutim, lokalne vlasti tvrde da su krenule u njegovu legalizaciju. Uklonjen je spomenik u Preševu, ali ne i tenzije u ovoj opštini na jugu Srbije. Kao što su i obećali, albanski lideri sa juga Srbije izveli su građane na ulice. Učinjen jedan greh prema ovom narodu. Smatramo mi da je ugrožena naša prava za dalji život na ovim prostorima. Ne da nama, da neki da dođe da ukrade i spomenici, to je sramota. Na jednu državu, da jednu manjinu da se radi u tome. Da se plaši deca i sve živo. Želimo slobodu i želimo da se to uspostavi na prostoru gde živimo. To je to. Uz patriotsku muziku, koja zagovara odvajanje Preševske doline od Srbije, okupljeni su skandirali protiv vlasti u Beogradu. Na transparentima su bile ispisane poruke koje veličaju pripadnike oslobodilačke vojske Preševa, Medveđe i Bujanovca, koje Srbija smatra paravojnom formacijom. Pročitane su reakcije vlada Kosova i Albanije, ambasada Britanije i SAD-a kao i misije OEBS-a u Beogradu. Politički lideri, čini se, ne predstavljaju sve struje sa juga Srbije. Grupa građana i članovi porodica poginulih u sukobima 2001. negodovali su zbog saradnje Albanaca sa vladom u Beogradu i pozvali ih da održe obećanje da će dati ostavke na svoje funkcije. Nezadovoljstvo je u svakom slučaju prisutno i to u više pravce, i ekonomska, i socijalna, i politička, i svega toga nezadovoljstva postoji, pa je normalno da pored političkih stranaka ima i nevladin sektor koji se ne slaže i sa političkim strankama. Protest je završen nakon nešto više od sat vremena, bez incidenata. Međutim, spomenik je i dalje glavna tema među Albancima na jugu Srbije. Prema sada dostupnim informacijama, taj spomenik prešao je iz ruku žandarmerije u ruke Ministarstva pravde u Beogradu. Međutim, kakva će njegova sudbina biti i hoće li on uspeti da nađe mesto u Preševu, još uvek niko sa sigurnošću ne može da tvrdi. Stefan Goranović, Preševo. Ovde je mesto molitve, ovde je mesto sećanja i obnavljanja istorije. Posle paraspada uz kosovske pjesme, ali i skandiranje Radovanu Karadžiću i generalu Ratku Mladiću, svi su se mirno uputili kao autobusima i drugim vozilima.
Premijer Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su posle isteka svih zakonskih rokova i po nalogu Ministarstva pravde pripadnici žandarmerije uklonili, kako je naglasio, nelegalno postavljeni spomenik u Preševu. Srbija je pokazala dovoljno strpljenja, ali i poslala jasnu i čvrstu poruku da se zakon mora poštovati i da niko nije jači od države. Premijerov stav deli i njegovi koalicioni partneri. Iz najveće partije u Srbiji poručuju da će država učiniti sve da situacija u Preševu ostane mirna. Srpska napredna stranka pozdravlja uklanjanje spomenika u Preševu, jer kao što je rekao Aleksandar Vučić, sa državom nema šale i nema igranja. Ne očekujemo nikakve nemire, mislimo da država mora da funkcioniše, mi ćemo preduzeti sve da do nemira ne dođe. U Ujedinjenim regionima Srbije veruju da se ovaj događaj neće iskoristiti u nacionalističke svrhe, već kako očekuju da svih shvate da je Preševo deo Srbije i da zakoni važe jednako za sve. Ujedinjeni regioni Srbije od svog nastanka zalažu se za jednake šanse i za jednak život ljudi na teritoriji cele Srbije, u svim gradovima i opštinama u Srbiji. Samim tim što se zalažemo za jednake šanse, zalažemo se i za jednake obaveze. Na isti takav način imali bismo reakciju i da se jedan neprimereni spomenik recimo podigne u Kragujevcu ili na primjer u Kruševcu i tu nema nikakve dileme. Slično razmišljaju i Beograđani s kojima smo razgovarali. Nekakav miran dogovor za mene je to nešto najvažnije, jer jedan mali povod može da razbukta strasti, eto to je sve. Oslobodilačka vojska Preševa, Medveđe i Bujanovca na jugu Srbije podigla je oružanu pobunu u periodu od 1999. do 2001. godine. Po završetku sukoba, pojedini njeni pripadnici su amnestirani. Nebojša Grabež, Beograd. Idemo odmah do Preševa, tamo je naš Stefan Goranović. Stefane, u Preševu je, nakon što je spomenik uklonjen, održan sastanak predstavnika Albanaca sa juga Srbije. Šta je dogovoreno na tom sastanku? Kakve su informacije? Pa, Anne-Marie, sastanak političkih lidera Albanaca sa juga Srbije završen je tokom današnjeg dana, iako će oni u svojim partijama nastaviti da se sastaju i dogovaraju dalje korake. Ono što je bitno napomenuti za početak jeste da nisu podneli ostavke na svoje funkcije kao što su pre nekoliko dana obećali, ukoliko se scenario nasilnog, kako kažu, uklanjanja spomenika i ostvari. Oni su pozvali svoje sunarodnike sa juga Srbije, dakle iz Preševa, Bujanovca i Medveđe, da ne naslednu na, kako kažu, nasilne provokacije koje dolaze iz Beograda i navode da je Beograd ovim činom, dakle uklanjanjem spomenika oslobodilačkoj vojsci Preševa, Medveđe i Bujanovca odlučio da krene putem nasilja. Ali da čujemo koja su zapažanja dva politička lidera sa juga Srbije danas. Obraćam se srpskom narodu. Ova vaša vlada je dokazala danas da ne žele Albance u Preševskoj dolini. To je sramota i to neka ide na čast ovoj vladi. Ova vlada nikada, danas zaključujem, da nikada nije bila za kompromisno rešenje ovog problema koje je nastalo u Preševskoj dolini. Međunarodna zajednica i mi smo bili za kompromis, ali oni nisu želeli taj kompromis, jer su želeli da dokažu silu, koliko je silna ova država prema jednom narodu koji čini oko 70.000 građana. Jasno danas kažemo državi Srbiji. Tražit ćemo mirnim putem sva naša prava. I to ćemo realizovati uz pomoć međunarodne zajednice. Sva prava koji budu realizovali Srbi na Kosovu, ista prava ćemo tražiti i mi ćemo realizovati ovo. Mislim da je zajednički stav svih političkih lidera u ovoj oblasti da istrajemo u ostvarivanju naših legitimnih, individualnih i kolektivnih prava, koja se moraju rešavati preko dijaloga, a ne primenom žandarmerije. Stefane, čuli smo izjave političara. Dakle, nisu... Kakve su reakcije građana nakon uklanjanja spomenika?
Pre nego što kažem nešto o reakcijama građana, volao bih isto tako da dodam da nisu reagovali samo političari sa juga Srbije. Bilo je reakcija sa svih strana, između ostalog reagovalo je i predstavništvo OEBS-a u Srbiji. Iz Beograda, iz OEBS-ovog predstavništva stigla je ocena vršiteljke dužnosti šefa te misije, koja je izrazila žaljenje zbog činjenice da je, kako kaže Beograd, odlučio da ne dođe dijalogom do rešenja i ona tvrdi da je upravo dijalog bio na dohvat ruke i da je rešenje dijalogom bilo moguće. Nada se da će se kompromisom nastaviti normalan život ovde na jugu Srbije, u ovim 3 opštinama na jugu, dakle u Preševu, Bujanovcu i Medveđi. Danas je bilo reakcija građana, oni su bili najpre zatečeni, što ste mogli da vidite i u prilogu. Negde posle 7:30 jutros građani su polako počeli da izlaze na glavni gradski trg i pomalo u neverici su videli da je taj plato ispred opštine prazan. Okupljali su se na desetine njih tokom dana, čekali su da se završi sastanak političkih lidera Albanaca sa juga Srbije, čekali su njihove reakcije i njihova uputstva. Politički lideri Albanaca sa juga Srbije su pozvali na veliki protest svoje sunarodnike ovde sutra u podne, dakle na platovu ispred opštine Preševo održat će se veliki protest, a verujem da možete da vidite da se upravo na ovom platovu sada nalazi i jedna skulptura koja bi trebalo da zameni spomenik koji je uklonjen. Dakle, tu su pobodene šipke i vezana je crvena traka kako bi simbolizovala ono što je nekada bio spomenik palim borcima Oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe. Danas su se tu ljudi okupljali, polagali cveće i palili cveće. Ali incidenata za sada bar nije bilo. Hvala ti. Bio je to Stefan Goranović uživo iz Preševa.